ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba wa tariki 29 ukwezi kwa 11 2025. Ni byinshi cyane rero byakomeje kugenda bigarukaho, tugiye kugenda tugarukaho muri rusange turebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Yitwa Major General Jacques Nziza, umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe guseza no gusubiza mu buzima busanzwe. Amakuru menshi cyane kuri uyu mugabo tugiye kugenda tuyagaruka muri aka kanya gatoya, ariko kandi ndaza no kubabwira mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Turaza kwibanda cyane kuri Major General Jacques Nziza, uyu wamaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndaza guca mu gihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda ndababwira amakuru yerekeranye na Perezida Kaguta Museveni. Yavuze ku bahungu be ndetse n'abana be muri rusange, avuga ko bose bamaze gutangira ibikorwa byo kwikorera. Akaba rero yashishikarizaga abaturage kwihangira imirimo, n'amagambo akomeye cyane yavugiye mu bikorwa akomeje byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu gihugu cya Mozambique, Cabo Delgado, zasuwe n'umukuru w'igihugu yitwa Daniel El Chapo Francisco, akaba yasuye ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano muri iki gihugu cya Mozambique. Bwana Trump rero akaba avuga amagambo akomeye cyane. Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba kuri wa 29 Ugushyingo 2025 yatangaje ko agiye gufunga ikirere cya Venezuela n'ikihebe n'ibice bikikije iki gice. Akaba rero ari amagambo yavuze, akaba rero hakomeje gututumba umwuka mubi w'intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Venezuela, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja iki gihugu igikoreshwa ari ibiyobyabwenge ndetse no kubikwirakwiza hirya no hino ku isi. Ikaze rero muri aya makuru ku buryo burambuye. Mbere ko dutangira nkubwire ngo amakuru kuri ryanditse ijambo subscribe ukandeho, cyangwa se niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ubwanditse s'abonner ukande kunzogera, kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu, ibiganiro byacu ajye ahita akugeraho ako kanya. Ansuhuza kandi mikaze mwese mudukurikiye muri mu Rwanda, muri mu karere k'ibiyaga bigari, namwe muri ku migabane itandukanye, muri ku mugabane wa Amerika, muri ku mugabane w'Uburayi, muri ku mugabane wa Australia ndetse n'umugabane wa Asia, ariko by'umwihariko nsuhuza inshuti zacu ziri mu gihugu cya Canada, Belgique ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Ntabwo twasiga namwe rwose, barimo ba Jadon bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi batandukanye. Ikaze rero muri amakuru ku buryo barambuye. Major General Richard Jacques Nziza, umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe guseza no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, arasaba abanyarwanda bakiri mu mashyamba ya Kongo gutaha. Ni ukuvuga aravuga aba FDLR ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange mu gihugu cyabo, ariko hakaza n'abagabo, kuko mu bataha buri gihe baba ari abana ndetse n'abagore. Yabigarutseho mu nama rero yagiranye n'abantu b'ingeri zitandukanye mu karere ka Rubavu, barimo abayobozi, abanyamadini, abahoze ari abarwanyi, abahagarariye abacuruzi n'abandi. Aho rero yasabye buri wese ushaka kujya muri Kongo cyangwa se kuvugana nabo bakiri mu mashyamba y'icyo gihugu, kubabwira bagataha bagafatanya n'abandi kubaka igihugu cy'u Rwanda. Agira ati ntitugomba gutegereza HCR ngo abe ariyo izana bariya bari hakurya muri Kongo. HCR na UNICEF bazana abana n'abagore gusa, kandi nabo baza bameze nabi, abana bararwaye bwaki, ariko bagera hano bagashyirwa mu bigo bya ECD bakitabwaho. Ati mu mezi abiri bakaba rero bakize, ariko turashaka kuhaza n'abagabo. Yungamo agira ati mwebwe bacuruzi mwambuka umupaka mukajya gucururiza hakurya aho bamwe mugera za Masisi n'ahandi, abanyamadini mujyayo ati mubiterane, mbese ubu ni urujya n'uruza. Iyo mugezeyo ariko n'abanyarwanda babatwara ati kuri moto bafite amakarita y'abanyekongo. Ati mu byo rero mwagiyemo byose mujye mubabwira batahe bagaruke mu Rwanda, nibashaka baze barebe uko u Rwanda rumeze, hanyuma basubireyo babwire abandi, ariko ntidutegereze HCR. Major General Richard Jacques Nziza komeza avuga ko mu banyarwanda batahuka bavuye mu mashyamba ya Kongo 70% ari abo mu karere ka Rubavu. Ariho rero ahera asaba abanyarubavu gushishikariza abakiri hakurya gutaha, cyane ko birirwanwa iyo bageraho hakurya muri Kongo. Yabwiye kandi abitabiriye iyo nama ko abanyarwanda bafite imbaraga n'umutima ukunda igihugu cyabo, bityo ko icyo bakwiyemeza kitabananira. Ati mu gihe tuvuga rero ururimi rumwe, ubutumwa burihuta. Urugero ni uburyo abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bavuganye ubutumwa bugatambuka bujyanye no kubohora igihugu kandi bikagerwaho. Ubu noneho rero dufite n'ubushobozi burimo ubumwe bw'abanyarwanda kureba kure iyo tumaze rero kugeraho. Ati n'ibindi ubushobozi rero no gutekereza kimwe bigomba kandi kudufasha gucyura bene wacu baheze ishyanga kubera ubuyobozi rero bubi buraho bari bwagize ibikoresho kubera FDLR ndetse n'amabwiriza mabi. Yakomeje yibutsa rero buri wese gufata inshingano
zo gukomeza kwegera abo banyarwanda bari muri Congo, bakababwira ibyiza by'u Rwanda, cyane ko hari na benshi bataruzi, bakababwira ko rufite umutekano, ko utashye afatwa neza nk'abandi banyarwanda. Major General Jacques Nziza rero yavuze ko kuva muri Mutarama uyu mwaka abari abarwanyi batashye bageze kuri 800 nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Uyu Major General Jacques Nziza akaba rero Jacques Nziza nakubwira ko Lieutenant General Karenzi Karake, Major General Jacques Nziza na Brigadier General Gashayija Bagirigomwa bari mu basirikare bakuru basezerewe mu ngabo z'u Rwanda hari ku itariki ya 17 ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2017, hari ku nshuro ya gatanu kandi guhera muri 2013 RDF yari ishyize mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikare hakurikijwe itegeko ryihariye rigenga ingabo z'u Rwanda. Uwo munsi rero ku munsi wo kwa mbere abagiye mu kiruhuko bose hamwe bari 817 barimo abofisiye n'abasofisiye bagera kuri 339, akaba 378 barangije amasezerano y'akazi bari bafitanye na RDF na 70 bakuwe muri RDF kubera impamvu z'uburwayi. Hanyuma nakubwira ko uyu Jacques Nziza retired Major General Jacques Nziza uyu amaze nawe iminsi aronisha nabonye mu minsi ishize bamwibazaho bavuga ko nawe yaba muri condition itameze neza, ariko ni ku mbuga nkoranyambaga biganjemo inyangarwanda cyangwa se abasanzwe barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda barizwa ku migabane itandukanye y'izituye. Ariko ngaho rero ibera muri komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abanyarwanda bahoze baba muri Congo. Mu muhango rero wo kubasezera icyo gihe no guha agaciro umurimo bakoreye igihugu wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda ku Kimihurura, Minisitiri w'Ingabo icyo gihe General James Kabarebe yashimiye byimaze aba basirikare umusanzu batanze mu rugamba rwo kubura igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati mu izina ry'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ndifuza gushimira aba bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru uyu munsi ku bwitange bagaragaje ku rugamba rwo kubura igihugu n'umusanzu wabo mu rugendo rwo gukomeza kubaka igihugu cy'u Rwanda. Yabasabye gukoresha ubunararibonye bafite mu gukomeza gutanga umusanzu mu nzego z'igihugu kibakeneyemo. Lieutenant General Karenzi Karake wavuze mu izina ry'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yashimiye ubuyobozi bwa RDF umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame by'umwihariko ku nama atahwemye kubaha mu rugendo rwabo nk'abasirikare. Yavuze ko nubwo bagiye mu kiruhuko batananiwe ku buryo batazatanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati ni ishema gukorera mu buyobozi buhamye, ati ufite icyerekezo kandi bwubashywe. Uyu ni umwanya wo gusubiza umwambaro wa gisirikare tukambara umwambaro mushya, ubundi tugatanga umusanzu wacu nk'abaturage beza kandi tuzirikana inshingano dufite zo gutanga umusanzu aho bikenewe. General Jacques Nziza yarasezerewe mu ngabo z'u Rwanda, yaramaze igihe ashinzwe ibikorwa bihuza ingabo z'u Rwanda n'abaturage. Chief G9 yabaye umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse nabaye umujyanama munyamabanga wari muri Minisiteri y'Ingabo. Naho Lieutenant General Karake Karenzi wamaze igihe kinini cyane ayobora urwego rushinzwe iperereza n'umutekano rw'imbere mu gihugu kuva tariki 22 Werurwe 2016 Perezida Paul Kagame yamugize umujyanama we mu bya gisirikare n'umutekano, mu gihe Brigadier General Gashayija Bagirigomwa we yaramaze igihe ayobora intera gutabara mu ntara y'Iburasirazuba. Iteka rya Perezida ryo mu Kwakira 16 yishyiraho statut yihariye y'ingabo z'u Rwanda RDF rigena ko imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ari 55 kuri officier general, imyaka 50 kuri officier mukuru, imyaka 45 kuri officier muto cyangwa se sous-officier mukuru. Ariko kugira kubera impamvu rero zihariye mu nyungu z'akazi, umuyobozi ufite ububasha bwo kuzamura mu ntera ashobora gukongerera officier cyangwa se sous-officier mukuru w'umwuga imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru ariko ntikirenga imyaka y'itanu. Umusirikare nawe rero ubwe ashobora kandi kwisabira kujya mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo gukora imyaka 20 cyangwa mu gihe hasigaye imyaka igera kuri 5 kugira ngo ragere ku myaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Officier cyangwa se officier mukuru w'umwuga ugiye mu zabukuru ahabwa amafaranga yagenewe abajya mu zabukuru angana n'amezi 28 y'umushahara mbumbe wa gisirikare yaragezeho, ari nayo ahabwa abasezerewe mu kazi kubera impamvu z'uburwayi bo kuri urwo rwego. Ku basirikare rero bagengwa n'amasezerano officier muto cyangwa se umusirikare muto nawe ahabwa amafaranga y'imperekeza yagenerwa abarangije amasezerano ingana n'amezi 28 y'umushahara mbumbe wa gisirikare yaragezeho kimwe n'usezerewe kubera uburwayi. Umusirikare uri mu kiruhuko cy'izabukuru kandi agira uburenganzira ku kigega cyunganira hamwe na pension y'inyongera bicungwa na Minisiteri y'Ingabo zigama CSS. Hanyuma rero reka mu yandi makuru duce muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique, babwire ko Perezida wa Mozambique Daniel Francisco Chapo yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda zikorera mu karere ka Anchoabe mu ntara Cabo Delgado. Perezida Chapo yaraherekejwe na Minisitiri w'Ingabo wa Mozambique Major General Cristóvão Arthur Chume, umugaba mukuru w'ingabo za FADEM General Julio dos Santos Gene n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Andre Rafael Mahungwane, umuyobozi
w'intara wa Cabo Delgado uyobowe na Valige Tuabo yakiriwe n'umuyobozi w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Major General Vincent Gatama. Chapo yahawe ishusho y'umutekano mu gace ingabo z'u Rwanda zikoreramo nyuma agirana ibiganiro n'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda. Mu butumwa yatanze Perezida Chapo yashimye imirimo ingabo na polisi y'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique bari gukora mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba, abasaba gukomeza ingamba zigamije kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ati ndashimira cyane ingabo z'u Rwanda kubw'akazi k'indashyikirwa zikora muri Mozambique byatumye umutekano ugaruka muri ntara, mukomeze mukorere hamwe n'abavandimwe banyu hano. Ati kuko nta terambere ryagerwaho hatari amahoro n'umutekano. Perezida Chapo yibukije ko iterabwoba atari ikibazo cya Mozambique gusa ahubwo ari ikibazo cy'isi yose, ariyo mpamvu ubumwe, bufatanye buhamye n'imikoranire myiza hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'ingabo za Mozambique ari ingenzi mu kurirwanya. Yanibukije ko imishinga itandukanye igiye gusubukurwa, bityo amahoro n'umutekano ari ingenzi mu kubungabunga ibikorwa by'iterambere by'igihe kirekire. Akaba rero ari Perezida Daniel Francisco Chapo wa Mozambique. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko abaturage batagomba gutekereza ko akazi bagahabwa na leta kuko kava mu bikorera ndetse n'abana be bikorera, uretse General Muhoozi Kainerugaba wahisemo kujya mu ngabo z'igihugu. Museveni yamamarije mu karere ka Kazo mu rugamba rwo guhatanira kuyobora igihugu cya Uganda matora ateganywe mu itariki ya 15 Mutarama 2026. Uyu musaza rero wahekejwe n'abana be muri ibi bikorwa yamagaye umukobwa witwa Patience Rwabwogo ubwo gukora ivugabutumwa, amubaza niba hari icyo yifuza kwigisha imbaga iteraniye aho. Nyuma y'iminota mike Museveni yagize ati Pasiteri arangije amashuri muri Minnesota yahise atangira korora inka, ni umworozi n'umuhinzi ashoboye byose. Museveni yavuze ko na barumuna b'umukobwa be bose binjiye mu rugendo rwo kwikorera, n'abuzukuru be bose batera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Ati abana banje bose barikorera usibye Muhoozi niwe uri muri guverinoma kubera urukundo akunda igisirikare, niwe wenyine uri gukora muri guverinoma yanyu. Yahamije ko abantu bibwira ko akazi gatangwa na leta nyamara atari ko bimeze. Ati akazi ka leta ni 480 gusa nyamara turi 50. Museveni yavuze ko inganda zashyizwe mu gihugu mu bihe bitandukanye zahaye akazi abarenga 1,300,000 muri iki gihugu cya Uganda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri 29 Ugushyingo 2025 yatangaje ko agiye gufunga ikirere cya Venezuela n'ibice bigikikije iki gihugu. Ubutumwa buri ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social yabugeneye sosiyete zitwara abantu n'ibintu mu kirere, abapilote ubwabo, abacuruza ibiyobyabwenge ndetse n'abacuruza abantu. Ati kuri sosiyete z'indege zose, ku bapilote, abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'abacuruza abantu, mufate ko ikirere cyo hejuru cya Venezuela n'iby'igice bikikije kigiye gufungwa cyose. Murakoze kubyumva. Bwana Trump yatanze ubutumwa nyuma y'aho muri iki cyumweru ateguje abasirikare b'Amerika ko vuba cyane bazatanga ibikorwa byo kuba ku butaka byo kurwanya abacuruzi b'ibiyobyabwenge babikuye muri Venezuela. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko ibikorwa byo kurwanyiriza aba bantu mu nyanja byatumye abenshi muri bo bahitamo rero gukoresha ubutaka, bityo ko ariyo mpamvu rero Amerika igiye guhindura umuvuno. Leta ya Venezuela igaragaza ko Amerika ishaka gukura ubutegetsi bwa Nicolas Maduro yategetse abasirikare gukora imyitozo ikomeye ku butaka, mu kirere no mu mazi mu rwego rwo kwitegura intambara. Kuva ku ntangiriro za Nzeri 2025 indege za Amerika zarashe ubwato burenga 20 zahamyaga ko bwabaga buvanye ibiyobyabwenge muri Venezuela, bwapfiriyemo abantu barenga 80. Reka rero mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi